Serijal pod nazivom Prava priča realiziran je u saradnji sa koproducentom BH Telekomom. I u ovoj emisiji saznaćemo nešto više o sudbinama Bosanaca i Hercegovaca u Švedskoj, ali i kako izgleda vožnja u takozvanom tihom kupeu. Snimanje ovog serijala u Švedskoj omogućilo nam je da doživimo mnoge lijepe stvari. Jedna od njih bilo je i putovanje švedskim željeznicama. Pravo je uživanje voziti se udobnim i tačnim vozovima prolazeći kroz beskrajna polja i šume. Prolazili smo pored renoviranih starih željezničkih stanica. Stekli smo utisak da putujemo i u prošlost, a ne samo kroz prostor. I ovdje su Šveđani pokazali da cijene i čuvaju svoje starine. Sve oko nas bilo je uredno i čisto. Rekli su nam da su Šveđani nenametljivi, a ipak bila nam je čudna ova tišina oko nas. Tek kasnije smo shvatili da putujemo u takozvanom tihom kupeu, predviđenom za ljude kojima treba mir i tišina tokom dugih putovanja. A imaju gdje i putovati, 1000 kilometara pruga na sve 4 strane svijeta. Dosta se o nekoj zemlji može naučiti putujući vozom. Gledajući kroz prozor, postaje vam jasno da Šveđani ne zanemaruju poljoprivredu i stočarstvo. Sva polja se obrađuju, sjeno je pokošeno, a često se vide krave kako leže u poljima pored pruge. Stare i nove vjetrenjače se često smjenjuju i svjedoče nam o viševjekovnoj pragmatičnosti i sadašnjoj ekološkoj svijesti stanovnika ove zemlje. Nakon 3 sata udobne vožnje stižemo u Göteborg. Živost na stanici podsjeća nas na ono vrijeme kada su i naše željezničke stanice bile pune putnika. U ovom gradu o svojim doživljajima u Švedskoj pričat će nam Samir Lalić. Tu smo već 20 godina, većina nas. Nažalost, rijetko ko se vratio. Tu gradimo našu budućnost. Imam neke planove da se vratim ili da živim pola u Švedskoj, pola u Bosni i Hercegovini. Međutim, u Bosni i Hercegovini stanje nije nimalo sjajno, nažalost, ali to meni puno i ne smeta što se tiče sada da sam ja nešto ovdje poprimio neki bolji standard, nego smeta mi jednostavno ta gomila nesklada u našem sistemu, u našoj državi i to nije to što smo živjeli prije rata. Prvi kontakti sa Šveđanima i švedskom kulturom smo već poslije izlaska iz kampa bili smo raspoređeni u malo manje stanove. Tu sam proveo 8 mjeseci u jednom malom stanu sa još 2 Mostaraca. I bili smo dosta posjećivani od familija i ljudi koji su bili aktivni u švedskoj crkvi, ali koji nisu to naznačavali. Tako da su bili jako obični ljudi i nisu bili nikakvi misionari koji su nas odmah po dolasku u jedan manji grad do Lulea dolazili su i posjećivali nas i vodili nas u njihove domove, pokazivali nam kako oni žive. To je jedan jako svijetao primjer druženja, upoznavanja i susreta sa švedskom kulturom, jer smo bili maltene svi u, hajmo reći, jednom čoporu i držali smo se zajedno. Tako da smo isto tako zajedno išli kod Šveđana i posjećivali. Oni su nam pokazivali svoje imanja, išli smo na izlete. Pošto je bio velik snijeg, vozili smo njihove skutere. Kući tako, komunikacija se odvijala uglavnom na engleskom, koji je znao engleski, ili eventualno na francuskom, jer bilo dosta ljudi koji su znali francuski. Tako da tu smo upoznali njihovu
dobrotu i tu svu hladni taj mentalitet koji imaju. Oni su mogli samo da nas slušaju satima o našim jadima i nedaćama i da sliježu ramenima i da poslije nastave kao da ništa se nije, kao da ništa nisam ispričao. To mi je malo bilo čudno. Sam pričaš sudbinu o ratu, o nestancima ljudi, o ubistvima, o tvojoj familijarnoj tragediji i oni samo saslušaju te i slegnu ramenima i ne znam, osjećali su se nemoćni, vjerovatno, kao i mi. Poslije sam preselio u jedan grad skroz na jugu zemlje koji se zove Helsingborg. I tu sam, ne imajući posla, bila je malo kriza u poslu, to je 94. 95. Odlučio da preselim kasnije 96. u grad Göteborg. Našao sam jedan kurs kuhanja i gastronomije, pa me to zanimalo, pošto sam dole išao u ugostiteljsku školu. To mi je bio rezervno zanimanje i onda sam se počeo ovdje baviti time. Poslije završena 2 kursa dobio sam posao i tako da sam vrlo brzo se snašao što se tiče posla.